Zdi se, da izbira lokacije ni naključna. Aljaska je logistično ugodna točka za obe delegaciji in v politični retoriki simbolično velja za pol poti med Washingtonom in Moskvo. Aljasko so ZDA leta 1867 od takratnega Ruskega imperija kupile za 7,2 milijona dolarjev. Iz časa hladne vojne ima močno zgodovinsko in varnostno dimenzijo ter strateško infrastrukturo, ki je bila pomembna za opazovanje in obrambo med vzhodnim in zahodnim blokom. Srečanje bo potekalo v ključnem tihooceanskem vojaškem oporišču Ilmendorf. There's an ICC arrest warrant in place for Putin for accusations of war crimes in Ukraine. But since the US is not a member, there's no obligation to arrest him. For Putin, it's an enormous unearned reward to him to be invited, in particular and symbolically important, in the part of the United States that Russia used to possess. Trump je sicer nedavno ponovno povzročil zmedo. I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. Nato pa ponovno iz Bele hiše. Perhaps there are plans in the future to travel to Russia. A ne v petek.